dovha hafhu nda vha resha vhoṱhe dzina ḽa maanḓa ḽa murena Yeso, ndi tshi khou vha ṱanganedza na kha ḓuvha ḽa ṋamusi, ḓuvha ḽine ra khou pembela zwihulu nga u dzamulo ha Yeso Kristo vhafuni, o kundaho tshalo, o kundaho lufu, ane ndi a tshilaho. Mafulufheso oṱhe ane ra vhala maṅwaloni o khunyelela Yeso Kristo o kunda lufu, u ya tshila. Vha nga vha hayani, khamusi hanefho muṱani, khamusi hanefho khishini, khamusi hanefho sitting room yavho kana bedroom yavho, ndipo hune vha vha hone. Ndi khou ri ndi khou vha ṱanganedza kha tshifhinga hetshi tsha uri ri ḓifheliwe roṱhe nga vhuhone ha khotsi yashu vhaṱaḓulu, mudzimu ane a vha tou fara lwendo musi vha tshi ya khae. Hanefho hune vha vha hone u hanefho, kha vha ḓifheliwe, vha ḓiphine nga tshumelo heyi ya ḓuvha ḽa ṋamusi, i vha ṱuṱuwedze, i vha khwaṱhise. U bva fhano hayani hanga u ḓa hanefho hayani havho, ndi khou ri murena kha vhatondelwa vhatonda. Ndi khou vha ṋekedza luimbo kholu nga muḓinḓo wa mudzimu take show, ndi tshi khou ri kha vha ḓifheliwe ngalo musi ri tshi khou pfafhela mudzimu roṱhe dzina ḽa Yeso Kristo, amen. Ri khou livhuwa ḓuvha ḽa vhuḓi ḽe murena vha dovha vha ri tonda ngalo, ra wana ro vuwa ri vha ri hone. Ri hulisa khosi ya mahosi murena washu Yeso Kristo ane ra khou pembela kha ḓuvha ḽa ṋamusi, uri o dzamuluwa, o kunda lufu, o kunda tshalo. Yeso ndi a tshilaho, ene o vhuya amba ene muṋe a ri ndo vha ndi o faho, zwino ndi a tshilaho uya lini na lini. Ndi tshi khou ri vha hashu heḽi ndi ḓuvha ḽa u pembela, ri tshi pembelela u vuwa ha murena Yeso Kristo vhafuni, ine ya vha yone foundation ya vhukriste. Yeso o vuwa ha tshila tshaloni, ndi a tshilaho. Kha ri hulise khotsi vhaṱaḓulu, ri vha ṋea dzithendo roṱhe, ri tshi ḓivha zwa uri Yeso Kristo o dzula kha tshidzulo tsha vhuhosi. Ndi khosi ya vha tshilaho, ndi khosi ya vhafaho, ndi khosi ya lini na lini. Kha ri rende mudzimu roṱhe nga dzina ḽa Yeso Kristo, haleluya. Yeso ri khou amba nga Yeso o vuwa vhafuni, Yeso ane o kunda tshalo, o kunda diabolo na madimoni awe oṱhe, o dzula kha tshidzulo tsha vhuhosi. Ndi khosi ya vhahosi, ndi murena wa marena.
Hallelujah. We worship We worship you, Lord. We bless you. Kosi riaba renda, riaba koda, riaba rosha, riaba hulisa, riaba murene Yeso Kristo. We are zamuluwa, bafuni, ene aba foundation ya Kristo, foundation ya kereke, foundation ya lutendo nirabanaro. Rikubali vuwa, urinamusi, riapembela, richikori Yeso Kristo ovuwa bafuni. Riabahulisa murena wa marena, riabalosha, riliwana bapungwa na rakatiwa tanganizo za zwino, ani aripata, ngazina la manda na murena Yeso Kristo. Amen. Riko libuwa bahashu, richikori kachipinga hechi, kaduwa heli. Ndiduwa line rine sabatendi, ratio pembela, ratio takara, ngaure kosi yashu, kosi ya mahosi murena wa Yeso Kristo, odzamuruwa. Ndi la sonda yara baru ilindela, la sonda yara bana kuilabelela usika kayo. Une Yeso Kristo ngango odzamuruwa ndi achilao. Uvuwa Yeso Kristo zuyamba zutu zwinji karine, mafulupedziso othe a amba ovuledzeya okunyelera. Ndiria kono takara chidiba zwa uri zothe zwe mamwalo amba zone zote zwa petwa zote zwa kunyeleza. Ndikurelebelesa ka mapungo aya rothe mapungo andeme ulebelesa ka mvuwo ya Yeso Kristo ane rahuela ene uri ovuwa bafuni. Musi bachibala ka bugu ya Bakorinte thoma ndima ya 15 Paulo o mwala mapungo aya nga vudalo achiko usumbedzisa chividzo cha Bakorinte nga mapungo a uvuwa ha murena Yeso Kristo ane kha vhaṅwe ova ache vachikukuliso vasatu ajia zwavhuḓi, hune vha vha tshi hanedza mapungo a uvuwa hawe. Paulo a wana zwi zwa ndeme uri a dovhe a bvisele khagala hei pfunzo ine nda khou ri na nṋe ri ndamele khayo dzina ḽa murena wa Yesu Kristo. Hapa kha Bakorinte ya thoma ndima ya 15 ro i thoma hanefha kha vesi ya u thoma uri hone vharathu vhanga ndi ni ḓivhadza mafhungo maḓipa ene aḽa enda ni hanelela ini na ṱanganedza ena zwino na vha no ḓiima khao. Ndi mafhungo e Paulo a funza havha vhathu vha a dzhia vha ima khao. Paulo uri ndi khou dovha nda ni ḓivhadza aḽa mafhungo nga iṅwe nḓila u khou ombedzela haḽa mafhungo
u a ombedzela tshoṱhe ngauri ndi mafhungo ane avha ndeme uri ena tshizwa ngao arali na ngoho no fara fhungo ḽeneḽo ḽe nda ni hanelela ndi amba arali ni songo tenda lwa fhedzi ngauri mahulwane a phanḓa ndo ni ṋekedza na nṋe nda to a ṱanganedza a uri Kristo o fela zwivhi zwashu a tshi tevhedza maṅwalo na uri o swipwa na uri o vuswa nga ḓuvha ḽa vhuraru hu u tevhedza maṅwalo uri mahulwane a phanḓa ndi mafhungo mahulwane ane avha a ndeme, mafhungo a vhuṱhogwa Paulo a hanelela a tshumela uri haya mafhungo na nṋe ndo a ṱanganedza nga iṅwe nḓila u ṱhanziyaho uri o a ṱanganedza a mu ita tshithu, o a ṱanganedza a mu shandukisa, o a ṱanganedza a mu ita zwine avha zwone. Ari mafhungo ane nda a wela ndi ya uri Kristo o fela zwivhi zwashu a tshi tevhedza maṅwalo. U fa ha Kristo he ra vha ri khou pembelela mbamulovha nga ḽavhuṱanu, ro vha ri tshi khou pembelela uri zwivhi zwe ra vha ro hweswa zwone nga u khakha ha Adamu, Yeso Kristo o ḓa a zwi hwala. Ndi zwiḽa zwine muprofita Yesaya a sumbedzisa uri ndi maṱungu ashu, ndi malwadze ashu, ndi vhutshinyi hashu he a vhu hwala musi a tshi a tshifhambanoni. Ḽavhuṱanu ḽo vha ḓuvha ḽe ra vha ri tshi khou lavhelesa kha mafhungo a uri zwivhi zwe ra vha ro zwi gagadela u bva tshitshetsho, mulandu we ra vha ro fhahewa u bva tshitshetsho, Yeso Kristo musi a tshi a tshifhambanoni o mbo ḓi u hwala, a hwala zwivhi zwashu, a hwala vhutshinyi hashu. Ndi pfhi ḽa Mudzimu ḽi ri Kristo o fela zwivhi zwashu a tshi tevhedza maṅwalo ngauri o bebya hapfi u ḓo vha ene ngwani ya Mudzimu ine ya ḓo hwala zwivhi zwa shango ḽoṱhe. So Kristo musi a tshi fa o vuledza zwe maṅwalo a vha o musumba uri u ḓo vha a zwi vuledzaho nga lufu lwawe. Then u isa phanḓa ri na uri o swipwa na uri o vuswa nga ḓuvha ḽa vhuraru hu u tevhedza maṅwalo. Na musi ndi ḓuvha ḽe ra khou amba nga mvuwo yawe. Kristo o vhambya aya a swipwa nga ḓuvha ḽa vhuraru a vuwa tshalo o tshikunda. Na musi ri khou pembela ngauri Kristo o kunda lufu, Kristo o kunda tshalo. A ri tu pembela fhedzi uri o kunda lufu, o kunda tshalo, ri dovha ra pembela uri o vuledza zwe Mudzimu avha o muthetshela uri a zwi vuledze. Zwa ambaho uri munango we wa wo valea zwa zwino wo vulea. Aḽa mafulufhedziso ane a ṱanganedziwa nga vhoṱhe vha tendaho kha Yeso Kristo ndi ihina na ameni u amba ha maṅwalo. Riṋe nga u tenda kha Yeso Kristo ro ṱanganedza vhutshilo vhu sa fheli. Vhutshilo vhu sa fheli ri amba mini? Ri amba vhutshilo ha Mudzimu vhune havha kha riṋe. Musi ri tshi ri vhutshilo vhu sa fheli, a ri vhi ri tshi khou vhukala nga vhulapfu ha tshifhinga, ri vha ri khou sedza kha quality, kha vhuvha haho uri ndi vhutshilo ha Mudzimu vhune lufu a lu koni u ita tshithu. Vhutshilo vhu sa ṱahali, vhutshilo vhu sa suḓufhali, ndi vhutshilo vhu sa fheli, vhutshilo vhune a vhu langwi nga tshifhinga ngauri ndi vhutshilo vhune havha nga nnḓa ha tshifhinga. Vha funa u pfesesa zwa uri Mudzimu o itiwa tshifhinga, ha tshili nga ngomu ha tshifhinga, u to langa tshifhinga. Zwino musi riṋe ri tshi pfhi ro ṱanganedza vhutshilo vhu sa fheli, ro ṱanganedza vhutshilo ha Mudzimu. Nga iṅwe nḓila mvumbo ya Mudzimu ri nayo, zwine Mudzimu avha zwone na riṋe ri zwezwo. Tshifhinga tshi ya fhela a tshi ri iti tshithu, tshifhinga tshi ya vha hone a tshi ri iti tshithu. Ndi hezwo zwine ha pfhi ri tshila naho ri tshi fa. Ndi uri ngori ro ṱanganedza vhutshilo ha Mudzimu ri a tshila naho lufu lwo ḓa lune la dzhia ṋama heyi ngauri riṋe ro ṱanganedza vhutshilo vhu sa fheli. Ndo kha vha pfha hafha kha verse 12 uri zwino hu pfa Kristo hu tshi huwelwa o vuwa vhafuni. Vhaṅwe vhukati haṋu vha nga amba hani vha ri u vuwa ha vhafu a huho? Vha ḓo zwi humbula uri kha zwigwada zwa vhurereli zwa Majuda ho vha na tshigwada tsha Vhafarisei, havha na tshigwada tsha Vhasadukei. Havha Vhasadukei
tshavha tshigwada tsha vhathu vha sa tendiho kha mafhungo a mvuwo. Paulo u khou ṱangana zwa hafha uri kha vhatendi vhe a vha a tshi khou vha ṅwalela a tshi khou vha funza nga tshifhinga hetshi, ho vha hu na vhaṅwe vhane mafhungo haya a mvuwo vha nga vha tou a pfesesa zwavhuḓi, na ṋamusi musi ri tshi khou tshila ri tshi amba nga mafhungo a vhutshilo nga phanḓa ha lufu, vhaṅwe vha sa tou bonyolosea maṱo, vha zwi vhona nga maṱo a muya, vha zwi nyadza vha sokou dzhia zwithu nga ndi zwithu zwine zwa khou sokou tou ambiwa zwine zwa ḓo fhira. Mara mafhungo a vhukuma ndi ya uri hu na mvuwo ya vhafu. Ndi ile zwa Paulo a tshi funza vhathesalonika a ri vho eḓedzwa nga murena u ḓo dovha a vha vusa. Zwi amba uri musi ri tshi fa ri vha ri songo fa lwa tshoṱhe, nga iṅwe nḓila ri vha ro tou eḓela u tou fana musi vhone vha tshi yo eḓela vha wana nga murahu ha dzi awara dzo imaho ngauri ḓuvha ḽiṅwe ḽi tshi swika vha vuwa vhutshilo haya phanḓa. Na riṋe ro tendaho musi ri tshi fa ri tonga muthu o eḓelaho ane a ḓo dovha a vuwa a tevhela phanḓa na vhutshilo. Zwino Paulo uri riṋe ri huwelelaho i Kristo, we a vhambiwa a fa a switwa a dovha a vuwa, ane a vha a tshilaho. Haleluya. Hupfi arali u vuwa ha vhafu hu siho, izwo na Kristo ha ngo vuwa. Hu na arali Kristo a songo vuwa, izwo nane ra huwela a fhedzi, na lutendo lwaṋu izwo lu fhedzi. Nahone ri nga wanala ri ṱhanzi dzi zwifhelo mudzimu nge ra ṱanzela mudzimu ra ri o vusa Kristo ngeno a songo mu vusa, arali na ngoho vhafu vha sa vuwi. Ngauri arali vhafu vha sa vuwi, izwo na Kristo ha ngo vuwa. Huno arali Kristo a songo vuswa, izwo lutendo lwaṋu ndi lwa fhedzi, izwo ni tshe zwivhini zwaṋu, izwo na vho faho vhe kha Kristo vho lovha. Paulo u khou tou sumbedzisa uri arali Kristo a vha a tshi pfhi ha ngo vuwa, na mafhungo haya a lutendo a vha a ḓo vha a ani fhedzi. Mara tshine tsha khou takadza ndi tsha uri nga ḓuvha ḽa ṋamusi ri khou amba ra ri Kristo o dzamuluwa, Kristo o kunda lufu, Kristo ndi a tshilaho. Zwi amba uri kha riṋe ri tendaho ri na fulufhelo ḽi tshilaho, kha riṋe ri tendaho ri ṱanganedza mbofholowo, ri ṱanganedza mulalo, ri vho kona u ima ra ri naho lufu lu tshi ḓa a lu tsha ri ita tshithu, ngauri yashu khosi ane vha murena Yeso Kristo o lu kunda lufu. Ri a kona u amba sa Paulo, naho lufu lu tshi ḓa ra ri lufuwe lu vhuelela lu ngafhi, ngauri lufu a lu na maanḓa kha riṋe ro tendaho kha murena Yeso. Lufu a lu na maanḓa kha riṋe ro ṱanganedzaho u bebwa hafhu, ro ṱanganedzaho u vha zwivhumbwa zwiswa, ro ṱanganedzaho u vha vho lugaho nga u tenda kha Yeso Kristo. Riṋe ro ṱanganedzaho vhutshilo vhu sa fheli, lufu a lu tshe na maanḓa kha riṋe. Ndi khou ri mutendi vha hafho ne vha vha hone vha ḓivhe zwa uri nga u ṱanganedza Yeso Kristo, vha dzula kha Yeso Kristo, vha na u tshila tshoṱhe, lufu a lu tsha vha ita tshithu. Kristo o dzamuluwa, ndi khosi, Kristo ndi murena, lufu lu ya mugwadamela, na malwadze a mugwadamela, Sathane na madimoni zwi a mugwadamela, nyimele dzoṱhe dzi a mugwadamela, ngauri Kristo o kunda lufu, o vuledza nḓivho ye khotsi vha vha nayo musi vha tshi ita uri a vhe hone lwa tshinnama fhano shangoni. O dzamuluwa, ndi a tshilaho. Kha vha lavhelesane hanefha kha bugu ya Vharoma, ndi vha sumbedze mafhungo maṅwe kheya musi ri tshi kha ḓivha kha mafhungo haya. Haleluya. Vharoma ndimo ya vhuṋa hafha kha verse ya 25 hu na zwipiḓa zwivhili zwine nda khou ṱoḓa uri vha vhone zwone. Ri khou amba nga Kristo o vuwa vhafuni. Verse ya 25 ndi verse yo fhedzisela kha Vharoma ndimo ya vhuṋa, iri we a tshi ṋekedzwa havha u itela vhutshinyi hashu. Kristo musi mudzimu vha tshi mu ṋekedza, vho vha vha tshi khou itela vhutshinyi hashu. Musi a tshi kumedza vhutshilo hawe, o vha a tshi khou itela vhutshinyi hashu. Ndi hezwiḽa zwine vha wana Bivhili i tshi ri Kristo
o kondelela tshipambano, o kondelela u nyadziwa, o kondelela u ṱhopheya a tshi itela riṋe. Nṋe na vhone Yeso Kristo o ḓa a dzhia vhuimo hashu, o ḓa uri riṋe zwe ra vha ri sa koni u zwi swikelela a ri vulele nḓila ya uri ri dzhene khazwo. U luga ha mudzimu ho vha hu kule na riṋe, vhutshilo hovhu vhu sa fheli, vhutshilo ha mudzimu ho vha hu kule na riṋe. U luga ha mudzimu na vhuḓi hoṱhe ha mudzimu hune namusi ha vhalwa kha riṋe nga ra tenda kha Yeso Kristo ho vha hu kule na riṋe. Mara Kristo o ri u ḓa a ita uri zwazwo zwa zwi tshi ri fhanda, luvhondo lwelaho lu vhukati hafha lu sa ri tendele uri ri vhe na vhuṱumba na mudzimu, ri vhe na vhushaka na vhuledza na mudzimu, o ḓa a lu thutha nga lufu lwawe. Ndi hezwi Biblia ya ri o ṋekedzwa hu tshi itelwa vhutshinyi hashu. Ndi hezwiḽa zwine nga tshikhuwa ipfhi ḽa mudzimu ḽa ri resurrection assures us of our justification. Kha Vharoma 5 verse 1 iri zwino ro itwa vho lugaho zwi tshi bva u tendani, zwine zwa amba uri mulandu we wa vha u kha riṋe, we wa vha u tshi vhonwa kha riṋe, khothe ya ḽiṱaḓulu yo ṋea khaṱulo uri nge vha tenda kha Yeso Kristo a vha tshe na mulandu, nge vha tenda kha Yeso Kristo a vha tsha vheyelwa mulandu. Kristo o ṋekedzwa a tshi itela vhutshinyi hashu. Kha vha pfhi ri tshi fhedzisa verse 8 hu pfhi a tshi vuswa ha vha uri ri itwa vho lugaho. Musi a tshi fa tshifhambanoni o vha khou itela vhutshinyi hashu. Namusi ri khou celebrate uri o vuwa, o vuwa hu u itela u luga hashu. U luga havho vhone na u luga hanga ho khwaṱhisedzwa. A huna ane anga kona u zwi humisa, a huna ane anga kona u zwi thivha. Kha ndima ya murahu hafha kha Vharoma, ndima ya vhuraru hafha kha verse 23 hu tshi khou ambiwa vhe vha vha tshi ḓirwa khana uri riṋe ro aluwa kha mulayo, ri ita zwa mulayo, ha vhaliwa na vhe mulayo wa vha u kule navho, hu pfhi vho tshinya vhoṱhe vho ṱahela vhu re na mudzimu. Kha verse 24 vha tshi itwa vho lugaho nga mudzimu ndi u tou ṋewa nga tshilidzi tshawe nge vha rengululwa nga Yeso Kristo. Ri tshi itwa vho lugaho, u pfhi ndo itwa o lugaho zwi vha zwi tshi khou amba uri mudzimu u mbona sa ṅwana wawe, mudzimu u mbona sa a si na mulandu, mudzimu u mbona sa a si na vhutshinyi, mudzimu u mbona ndi si na tshithihi tshine tsha vha vhukati hanga naye. Mudzimu u vha muthihi na nṋe na nṋe ndi vha muthihi naye. Ro itwa vho lugaho nge ra rengululwa nga murena wa Yeso Kristo. Nṋe ndi khou ri u vuwa Yeso Kristo zwi ita uri riṋe ri takale uri zwa zwino ri vho kona u ya phanḓa ha mudzimu ri si tsha tou rumela vhaimeli, ri vho kona u tou ḓiela nga roṱhe ra losha khotsi vhaṱaḓulu, ri vho kona u tou ḓiela nga roṱhe ra tevhula zwine zwa vha mbiluni dzashu ri tshi mu tevhutshedzela. A ri tsha tou thoma ra ri ṱoḓa muthu ane a ḓo ri yela, ane a ri ambela. Yeso Kristo o ri rengulula uri vhe na vhushaka na vhudavhidzani na vhuthihi na mudzimu. Zwi si hezwo fhedzi, Yeso Kristo u vuwa hawe zwi ṋekedza khwaṱhisedzo ya uri hangeni hayani he a amba uri hu na madzulo a khou lugisiwaho, nṋe na vhone zwi ri ṋea khwaṱhisedzo uri naho ri vha ngeno a ri vha ḽino shango, ri vha hangeni, ri na vhudzulo, ri na haya huṅwe. Ri amba sa Paulo a tshi ri nnḓu yashu ya fhano shangoni musi i tshi thuthwa ri na tshifhaṱo tshi bvaho mudzimuni tshi songo itiwa nga zwanḓa zwa vhathu. Ri vho zwi ḓivha uri ri na haya mudzimuni, ri na vhuyo mudzimuni. A ri khou sokou tshila kha iḽi shango ra fhela tshikhalani, ri khou tshila kha iḽi shango lwa tshifhinga tsho pimeaho. Musi ri tshi pfuka nahone hune ra lilela uri nga vhe ri tshi pfuka ra ya nga haningei, ri khou ya haya havhuḓi hune a hu tshena ya maṱhupho,
ane ra wana ri tshi ṱangana a u tshenedzi dzi khaedu dzine ra wana ri tshi dzi pfa dza kha ḽino shango. Huna haya ha vhuḓi ra dzudzanyeliwa hone hune u vuwa Yeso Kristo hu ri ṋea garanti ya uri nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha ri ḓo nga sa vho Stefano vhe vha ri musi vha tshi khou kambiwa nga matombo vha tshi ṱodzimela vha vhona murena o ima muṋangoni a tshi khou vha ṱanganedza. Vha vha na thabelo ya uri kha vha hangweliwe havha vhathu ngauri a vha ḓivhi zwine vha khou ita, ngauri a vha tshi khou vhona zwori muṋango wo vulea haya ha vhuḓi ho mu lindela nga hangeini phanḓa. Nṋe ndi tshi khou ri khonani yanga kha ḓuvha ḽa musi ri tshi khou elwa nga mafhungo a uri Yeso Kristo o dzamuluwa, tshi songo sokou tou vha tshiṱori kana zwa sokou tou nga lungano, a sokou tou nga mafhungo a sa ambi tshithu. Kha vha khwaṱhise a vha ṱuṱuwedze vhone sangano wa mudzimu uri vhone vha muthihi na mudzimu, vha na vhushaka na khotsi vha ṱaḓulu nga Yeso Kristo. Zwe a zwi vuledza nga lufu lwawe na nga u dzamula vhafuni, vhone zwi vha ṋea garanti ya uri mafulufheso oṱhe a ipfhi ḽa mudzimu ndi ihina na ameni khavho. Vhone vha na haya mudzimuni, vha na fhethu vhuyo ngauri vha tendeka Yeso Kristo. A si hezwo fhedzi, u vuwa Yeso Kristo hu amba uri zwezwo vha zwi sa konadzei hezwiḽa vha sathu vha kha Kristo, nga u vha havho kha Yeso Kristo zwa zwine zwi vha konadzea. Ndi ḽa zwine vha Korinti ya vhuvhili 5:17 ya ri are kha Kristo ndi tshivhumbwa tshiswa, zwilala zwo fhela. Vhutshilo hovhuḽa ha kale ho swika magumoni, ho thoma foundation ya vhutshilo vhuswa na kutshele kuswa ngauri vhone vha vha kha Yeso Kristo. U vuwa Yeso Kristo ho ri ṋekedza khonadzeo dze nga kutshilele kwashu hokuḽa ka murahu ri sathu vha na Kristo ho vha hu si na nga iṅwe nḓila ye zwithu zwo vha tshi nga kona konadzea ngayo, mara ngauri Yeso Kristo afa a vuwa zwi sa konadzei zwi vha zwi konadzeaho ngauri Kristo o no vha kha riṋe, zwine zwa amba uri vhutshilo ha mudzimu na vhuḓodzwa hawe, maanḓa hawe na ipfhi ḽawe, vhuvha hawe ho no vha kha riṋe, zwa zwino ri khou tshila ri mudzimuni. Zwi dovha zwa amba tsha fhedzisela u vha na tsireledzo yo khetheaho musi u tshi khou tshila kha shango ḽa vhatshilaho, ngauri uri Yeso Kristo o vuwa zwi dovha zwa ṋekedza khwaṱhisedzo ya uri u dzula navho misi yoṱhe. Ha vha ṱutsheli musi vha tshi eḓela u hanefho, vha tshi vuwa u hanefho, na zwino ndi tshi khou amba u henefho. A vha tsha tou thoma vha fara lwendo vhone uri vha yo ṱangana naye, u dzula navho 24/7. U dzamulwa ha Yeso Kristo hu ri fha fulufhelo ḽa uri u na riṋe, ha tsha ri ṱutshela, ha tsha ri laṱedza. Ndi hezwiḽa zwe musi o dzamulwa a tshi ruma vhafunziwa vha tshi vhala hafhaḽani kha Mateyo 28 uri kha vha ye mashangoni oṱhe, nga murahu musi o vha vhudza uri maanḓa oṱhe ngei ṱaḓulu na fhano fhasi a zwanḓani zwawe. A ri kha vha ye mashangoni oṱhe vha huwele mafhungo maḓipha kha zwivhumbwa zwoṱhe uri vha tendaho vha lovhedzwa vha ḓo tshidza. A fhedzisela ngauri vhonani ndi na inwi misi yoṱhe, na hanevhaḽa vha tshi bva musi vha tshi yo huwela mafhungo hupfhi murena a enda navho a tshi khwaṱhisedza ipfhi ḽawe nga maḓembe. Ndi khou ṱoḓa uri kha vhone u vuwa Yeso Kristo ho vha fha fulufhelo ḽa uri vhone a vha vhoṱhe na ḓuvha na ḽithihi. Hu na tshifhinga tshine tshiṅwe tshifhinga vha pfa vha tshi tou nga vha nthihi, vha pfa vha tshi tou nga vha vhoṱhe, vha pfa mudzimu a tshi tou nga u kule. Tshiṅwe tshifhinga na musi vha tshi rabela vha pfa u nga ri thabelo vha i khou tou ri iya lwasilini ya dovha ya vhuya hanefho. Ndi khou ri Yeso Kristo u khavho, Yeso Kristo u navho ngauri o dzamuluwa vhafuni. A ri khou amba nga Yeso a re tshaloni, a ri khou amba nga Yeso na nga kugwana ko takuliwaho, a ri khou amba nga Yeso ane a vha o nembelwa tshifhambanoni, ri khou amba nga Yeso o dzamuluwaho vhafuni a tshilaho, ane u navho u vha ṋea tsireledzo, u navho u vha tshedza tshavho, u navho u vha vhuṱali havho. Vha tshi vhala hafha kha Vhakorinto ya thoma, Vhakorinto ya thoma ferese ya 30 na 31.
verse 30 na 31 iri hone nga ene inwi ni kha Kristo Yesu we mudzimu amu ita vhuṱali hashu na uluga na vukhethwa na mbofholowo uri vhunga zwo ṅwalwa azuwaho azuwe murena. Yesu Kristo ndi vhuṱali havho. Yesu Kristo ndi mbofholowo yavho. Yesu Kristo ndi uluga havho. Yesu Kristo ndi vukhethwa havho. Ndani chikori haya mafhungo kha vha ṱuṱuwedze ṅwana wa mudzimu uri vuwa Yesu Kristo zwi amba uri ndo no vha na vhuṱali ho khetheaho nga ṅwambo wa vuwa Yesu Kristo vhafuni. Nga ṅwambo wa vuwa Yesu Kristo vhafuni ndo itiwa o lugaho. Ndi ima phanḓa mudzimu ndi sina ṱhoni. Ndi ima phanḓa mudzimu ndi sa tati tshithu. Ndi ima phanḓa mudzimu ndi sina munukho wa vhutshinyi kana wa vhumulovha hanga. Ndo itiwa tshivhubya tshiswa nga u vha kha Yesu Kristo. Arali kha musi vho muṱanganedza murena Yesu Kristo mara zwa soko itea hanefho vhukati vha si tsha tou tshimbila naye vha muṱutshela havha na zwo dzhenela vha humela murahu. Yesu Kristo o vuwa u khou vha vhidzela uri kha vha ḓe khaye. O aṱamisa zwanḓa zwawe uri vhoṱhe vha ḓaho kha nṋe a thi vha thudzeli kule ndi ya vha ṱanganedza. Tshiṅwe tshifhinga vha nga vha khou pfha haya mafhungo kha musi vha sathu muṱanganedza murena Yesu Kristo vha sathu begwa nga huswa vha sina vhutshilo vhu sa fheli ho vhutshilo ha mudzimu. Ipfhi ḽa mudzimu kha bugu ya Vharoma ḽi ri muthu u tenda nga mbilu a itiwa o lugaho a ṱanzela nga mulomo a tshidziwa. Yesu Kristo ofa a tshi khou fela vhoṱhe vha tshelaho uri musi vha tshi tenda khaye uri ndi ene ngwane ya mudzimu yo hwalaho zwivhi zwa shango. Ndi ene mutshidzi. Ndi ene a vha bebaho nga huswa. Musi vha tshi ri murena kha dzhene nga ngomu kha mbiluni dzavho u vha beba nga huswa a vha ita zwinzhi zwiswa. Ndi khou tama ndi hone vha vha hone arali vha sathu ṱanganedza murena Yesu Kristo tshikhala khetshi tsha uri vha vhidze Yesu Kristo a dzhene nga ngomu mbiluni yavho. Kana arali vha sina vhuṱanzi na u tshidzwa, vhuṱanzi na vhutshilo vhu sa fheli, vhuṱanzi na uri arali nda ṱuwa ndi khou ya ḽiṱaḓulu, ndi khou ya vhuhoneni ha mudzimu, thabelo heyi i nga ḓisa tshanduko ya tshoṱhe vhutshiloni havho. Kha vha rabele na nṋe, kha vha ri khotsi vha ṱaḓulu ndi ya vha livhuwa nga lufuno lwavho lwe vha lu sumbedza nga u ṋekedza Yesu Kristo we vha amba uri a vho ngo mu ṋekedza uri a ḓe a haṱule shango, vho itela uri shango ḽi tshi bva nga ene. Murena Yesu Kristo ndi ya tenda uri wo murwa wa mudzimu a tshelaho we wa ḓa shangoni wa tshila u vhuya u swika lufuni wa swika wa vuwa nga ḓuvha ḽa vhuraru. Zwa zwino wo dzamuluwa u ya tshilaho. Ndi vula mbilu yanga ndi ya u ṱanganedza ndi ri murena Yesu Kristo kha vha dzhene mbiluni yanga vha nyite tshivhumbwa tshiswa ndi vhe ṅwana wa mudzimu. Ndi khou ṱanganedza u begwa hafhu. Ndi khou ṱanganedza u itwa ṅwana wa mudzimu. U bva zwino ndi ḓo tshila ndi tshanḓani tshavho nga tshilidzi tshavho. Fhungo ḽavho kha ḽi fhaṱele khaṋe lwa tou pfumisa. Vhuya mukhethwa ndi ya vha ṱanganedza kha vha vhe mufunzi wanga, vha vhe murangaphanḓa wanga, vha vhe mudededzi wanga. Ndi ḓo pfha vhone nda tevhela vhone maḓuvha oṱhe a vhutshilo hanga. Amen. Arali vho ita heyi thabelo vhone vho tshidzwa vha tshivhumbwa tshiswa, Yesu Kristo ndi mutshidzi khavho, vha na u tshila tshoṱhe khavho, vha na tsireledzo yo khetheaho khavho. Zwoṱhe zwa Yesu Kristo ra vhala uri u zwone khavho nge vha tenda khaye zwo khunyela zwoṱhe. Ndi vhuṱali havho, ndi u luga havho, ndi mbofholowo yavho. Kha vha u ḓi dzhia ḽiga uri u tou thoma zwino vhone vha ya hune vha khethwa vha kuvhangana hone vha ṱanganedza ipfhi ḽi vha fhaṱaho, ḽi vha ṱalifhisaho. Murena kha vha tonde lwa vho tonda,
tshili tsha murena wa Yeso Kristo, lufuno lwa Mudzimu khotsi na vhukonani ha muyamukhethwa kha zwi vhe na riṋe roṱhe u bva zwino u ya nga u sa fheliho. Amen.